Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Anelia, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet ang mga binglay iti daytoy akapadasak iti bihag. Bareng mangipaay iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nelia dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya? Oy, nagawan mo ten akonsensya na dahi alalaki? No di na kay suportaran iti anak mo? Awanan ni Samuel. Simurutan ka ni Grace. Di sigod na kaya nayat na. Diyak amunoan niya taramidag ita, friend. Uy, unay matenday a Samuel. Di naman la pinanunot ti anak yo. Diyak makontak ti cellphone na. Diyak amuno sangputan na kami pa dito iwan no saanan. Dua alawas nga minin diyak maawagan ti cellphone na. Hoy, ay unay yan. Tinasayaat nga aramidem. Agawit kayo laangan iji ayan ni nanang mo. Isupay laang ti mga awir iti anak mo. Agtrabaho ka. Kabaalam abyagan day ta anak mo. Nga uray awan ni Samuel. Anya? Ay unay matenday jay nga ama ti anak mo, anak ko. Kaan anak mo pa'y laang, ngam addamanen sa balay, ababae na. Wan nanang. Sinublian na ti sigod na kayan ayat na. Ay, sige. Siya akong ti mga awir iti apo. Agtrabaho ka, iti kasta, maipaay mo dagiti kasapulan na. Agyaman ak unay, nanang. Ngam ikarim kanyak, anak ko, at itrabahom tinto na ram. Pangaasim ta panunutom to'y anak mo. Di ka kumamanan makiboy-boyfriend. Wan, ikarik day ta. Di kay madanagan, tabinulan na nga agipawit iti kwarta para kada kayo. Nasaya at nga rodno kasta, anak ko. Tandaanam kumaday ta, akarim. O anya, Nelia? You will join the group tomorrow? Ha? Sa dino ti papanan tayo? Ay na! Amo mata summer ita. Mapantayo ijay beach. Ha? Di mo kunaan asaan ka nga umay. Gumura ak lakit diken ka. Sika talaga. Sumurutak. Alangan mo ta saan? Diyak lakit di kaya ti mabati dito boarding house nga agmay-maysa. Nasayaat nga rudno kasta. San na bale? Day of tamat intun bigat? Isu ama pantapay mat agin, Joy. Hello, Daisy. Hello, Manang Nelia. Pangaasim kumat, agi pawit ka iti kwarta ita. Awan nga minit tigatas, kandaya per ni baby. Di ka di makauawat. Imbagak matan kada kayo kanina nang idi na minsan nga awan pa'y kwartak ita. Anya? Agtrap-trabaho ka mat, Manang. No ammom la ko ma. Danda ni maibusan ti ornong ko. Gaputa siyak matan akanayon ti gumatgatang itigatas kandaya per ti anak mo. Wen, amok ana talaga ti trabahom. Di ka madanagan. Bayadak to amin dagita. Tapno awan makunkunam. Kasta pa lang ti bagam, Manang. Innam abulan ng tinapalabas manipod inyag mo ni baby dito'y balay. Ngam di ka man lang nagaw-awid. Tapno kumusta to'y anak mo? Ita, kasta pa lang ti bagam. Naglastog ka unay. Nagbalin ka akasta manipod na addaan kay ti trabaho. Anya? Ala, kwanta amin nagitinggat gatang mo iti daya per kan gatas na daytanak ko. Bayadak, inton makasweldo ak. Uray saan kan nga agawid ije dagos mo, honey? Dito'y talatan dagos ko amaturog. Ha? Dito'y kan, tapno da ka duwak. O sige, no day tati ko nam, honey.
Sa anak nga rodon nga agawid, ijay dagus ko. Awagak nga rodon kayam ko. Ipakaamo ka sa anak nga agawid. Tapno dinak urayan. Kunak man no agawid ka intun bigat ijay lugar nyo, friend. Kwa? Saan, friend? Itantan ko pa lang ti panagawid ko. Adamin pa pananmi ka ni Ryan intun bigat. Anya? Oy, Nelia niya. Nabayagan adi ka nagaw-awid. Gapo iti dayjay arayan. Nalipatam samutan. Adda anak mo ije probinsya. Ay, unay kamutan, friend. Saan mo takasta, ah? Ay na! Panunutam kit di ti anak mo, friend. Di mo kumatagidak san dagiti ibagbagaken ka. Gapo tapag saya atam. Ay, Napatpat nga amang di anak mo nga iti dayjay a boyfriend mo. Iso nga agawid ka inton bigat. Di mon itantan gapulaan ken ni Ryan. Ngam no saan mo akayat? Makaamu ka. hello? Asino da itoy? Nasayata sinong batang tiawag ko, Manang Nelia. Ne, apay, jak lang arudan song batan ti awag mo, ngam nagusar ka pa lang iti sa bali a numero. Anya ti bagam? Isugayam adi ka agaw-awid. Gapot addaman ng boyfriend mo. Isu analipata mo nga adda anak mo ditoy. Ne, kasla sino kamutan nga agsasao, Daisy? Asino tinangibagakan ka nga da boyfriend ko? Saan nga napatag? No asino tinangidanon kada kami kan ni Nanang. Manang mano abulanan asaan ka nagipaw-pawit para iti anak mo. Kwartak ti may gatgatang kadagiti kasapulan na. Ngamita? Sikapay tadaganas na ngagungat? Anya? Napatpatagkit din je boyfriend mo ngam to'y anak mo? Anyat klasim nga ina? Kas di lang arudan tinapasama kada kayo iti ama ti anak mo. Ngam day talatan pan nakiboy-boyfriend mo ti pampanunutang? Hoy, Daisy, tapno ibagakan ka. Awan bibiyang mo nga uray makiboyfriendak. Apay, sikati mang bibiyag kanyak. Pudno, Manang. Saan asyak ti mang bibiyag kan ka? Ngam siyak ti mang bibiyag diti anak mo. Imbes ko maa-responsibilidad mo. Ha? Sige, di kang agaw-awid. Di ta kalatan. Tanapatpatag day ta boyfriend mo ngam to'y anak mo. Anya? Oo. Apay akas tatilangam, friend. Kaslad da parikot mo. Friend. Oy. Ay na, friend, agsangit kamatan. Anya ka di ngamin ay ati parikot mo. Ibagam tapno amok. Ha? Pregnancy test mat day ta igam mo. Anyat kayo at asaon day ta? Masikugak, friend. 2 bulanan. Isumat lagaya majak mauawatan tiriknak. Anya? Ay, kat. Amo ka din ni Ryan ti maipapan iti dayta? Saan pa'y? Mapanak pa lang ididagus na intun, madam. Ay, jak amo noon yat ibagakan kanel niya. Ang ala, mapan ka kwa na. Nasken amaamuan na dayta. Anya lang ti maibagat ti kabsat mo. Nang runa ti inayo? Friend. Ala, gusto daytan. Di kan agsangit. Gapo, tanagayatam dayta. Napay nga da ka dito'y dagus ko, si ka babae, ha? Nabartak ka manan, Ryan. Katanya ko man nabarta ka. Anyat bibiyang mo. Apay ngamin nga da ka dito'y, ha? Imayak. Gaputada na patag na ipakaamukan ka. Napatag? Noan yaman day tang ibagam, sanak nga interesado iti dayta. Anya? Pumanaw kan, tamangan numasangpetan na kati asawak dito'y dagus ko. Anya? Asawam ko nam? Wan! Abay,
Tiyamom ka di kat si kalaing ti babae ti biyag ko, ha? Awanon kay tibain. Kaya't mo asawan. Pasig nga inuulbod dagiti imbagbagam kanyak. Wen! Easy to get kamot ngamin. Itapoy ama si Kugakon. Sa mula imbaga ti pudno. Anya? Masikog ka ko na? Jackpot siya na siyak ti ama dayta sikog mo. Maaglang ti lalaki mamatikan ka. Ay, friend, aya. Jakun ammo no anya ti ibagaken ka. Apay akastoy maten, friend. Napadasa mo day ta itinaminsan. Angam, inulit mo manen? Ay, naudin ti amin, sakbay an naamwam ti punno. Ay, Friend. amok amariribukan ka ita. Ngam pang-asim ituloy mo nga iwanan day ta sikug mo. Taawan ti basol na. Friend, may kaduan day ta aleksyon kan ka. Isu asapay la kuma, taag panunot ka matan. Siyam abulan, Nelia. Siyam abulan adi ka nagawawid. Ultimo mang kumusta iti anak mo, di mo pa'y malagip. Nanang. Namimpinsan analipatam nga da anak mo. Gaputa imbatim kada kami akaslaawan anyaman na. Nanang. Ita, nagawid ka, gaputa masikog kamanan! Diyak amo nagpampanunot kawanusan! Pagkawanan na ko, ma. Aklo na ka nagbindutak. Imanugotak ang mga wir iti anak mo. Kaputa kayat ko ang makasubli ka iti trabahom, tapno maipaay mo amin dagiti kasapulan na. Namsan? Taday jay alalaki tinang ipayam iti si bubukal nga atensyon mo. Ay, diyak amo na niya ti sarita akan kanelya. Anya manang, nagawid ka? Gaputad damanen parikot mo? Daisy, saan ko mamot akas na ti panagsasaom kanyak? Ayan ti ilas-lastog mo. Abayadam dagiti ginasgastos ko para iti anak mo. Imbes nga agyaman ka, ang natangsit ka pa'y laang. Daisy, Iti siyam abulan adi ka nagawawid. Da kami kanina nang tinangas asikaso iti anak mo. Tunggal ag sakit, maira na nga awan kwartami. Iso akong formila ditan ti pagut-utangan mi kaninanang. Ngam sika mismo nga inana. Kaslaawan anyaman na ken ka. Gaputaday ja a boyfriend mo ti in-into naram. Ita, nagawid ka, gaputa masikog ka manan. Ipas ngay mo dayta, kat ibatim manan kada kami. Tapno mapan ka manan agsapol iti sa bali a lalaki. Kasta ka di, manang? Imbes nga igaod mo ti agtrabaho. Tanapigsapay ni nanang ang mga awir iti anak mo. Angam saan mat? Pasig aparikot isang sangpat mo dito balay. Sikapay mat tinalastog. Daisy. Imbag kumamot no tulungan na ka dyan nakasikugmanan kan ka. Hangam ko na mat a pamilyado gayam. Manang Nelia, nangipanam iti panunot mo. Pasensya kan iti panagsasaok. Ngam talaga ngamin ana sakit tinakam ko kan ka. Pangaasim anak ko. Agtalinaad ka laang dito'y balay. Uray saan kan nga agsubling agtrabaho. Nanang. Asikasuam ti anak mo. Kita man, adayo tirik na anakan ka nga inana. Sige, dituyak laangan. Agla ko aklatan iti merienda dito'y sangot ibalay.
Tapno mabantayak ti anak ko. Nasaya at daytaan a panunot mo. So pa'y di maurnong mo ang mausar mo inton agpasngay ka. Tanay, awan mo't ti suporta dyan nakasikogken ka. Anya, aglako ka, kunam manang, ngam awan pagpuunam. Uwan ading ko. Awan mo't amo ka sa bali a pagutangak. No sana si ka. Sige, ikan ka. Kat uray di mon bayadan. Para kadagiti ubing latan. Agyaman na ka ading ko. Amok nga ado tinagkurangak kan nagbasulakan ka. Adda ka na tamayat at tumulong kanyak. Tinapatag kat makaamiris ka, manang. Kat sapay lako ma, tati pagsayaatan ti anak mo. Kanday ta ipas ngay munto ti ipang pangrunam ita. Uwan ading ko. Ikarik na ita. Sapay lako ma, tamaaramid mo day ta nga imbagam, manang. Adu tinagbiddutak ken nagkurangak, Mr. Lonely. Ngamdak kalata ti panagyaman ko, gapo ta inaklundak asipupuso ti pamilyak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Nelia. Nelia pagayam ko, agyaman ak iti daytoy a pakasaritaam. Normal kada tayo at tao ti agbiddot. Ngem idida mo pahilaeng, nagbalin ko maaliksyon ken ka tinapasamak. Ti anak mo kumatim pang pangrunam. Iti kasta, saanin ang naulit. Ngem ala, tangay at daditan, dagiti anak mo kumalatan, ti pangipaayam ita, iti si bubukel nga atensyon mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Anelia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kamiting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.